U ovom zadatku moramo dokazati sljedeći trigonometrijski identitet, odnosno leva strana jednakosti mora biti jednaka desnoj strani jednakosti. Pa krenimo od leve. Možemo uočiti da se leva strana sastoji od dva razlomka koje treba oduzeti. Kao i kod običnih razlomaka s brojevima, trebamo pronaći NZS za njihove imenioce. U ovom slučaju NZS će biti 1 minus kosinus alfa i 1 plus kosinus alfa. Dakle, prvi razlomak treba proširiti sa 1 plus kosinus alfa, a drugi sa 1 minus kosinus alfa. Dobijamo sljedeće. Minus i minus daju sada plus. Prepišemo desnu stranu. Sređivanjem levog dela polako ćemo doći do samog našeg konačnog desnog izraza. U brojocu možemo primetiti da se kosinus alfa potire sa minus kosinus alfa, a da je kosinus na kvadrat alfa plus kosinus na kvadrat alfa zapravo 2 kosinus na kvadrat alfa. U imeniocu možemo primetiti da se radi o razlici kvadrata, dakle dobijamo u imeniocu 1 na kvadrat minus kosinus na kvadrat alfa možemo pisati bez ovog kvadrata kod jedinice, jer 1 na kvadrat je baš 1. Obrisat ćemo sada taj kvadrat. Šta možemo uočiti? U imeniocu smo sada dobili 1 minus kosinus na kvadrat alfa, pa to treba da nas podsjeti na formulu, odnosno na trigonometrijski identitet. Kada bismo iz ove formule izrazili sinus na kvadrat alfa, dobili bismo sljedeće. Možemo primijetiti da desni deo 1 minus kosinus na kvadrat alfa također imamo u našem imeniocu, što znači da je ceo naš imenioc zapravo sinus na kvadrat alfa. Vidimo da polako dobijamo izjednačeni deo, 2 se poklapa sa 2, ali moramo nekako preoblikovati ovaj kosinus i sinus. Sjetimo se formule za kotangens. U našem levom delu nalaze se kvadrati kosinusa i sinusa, koji baš daju kotangens na kvadrat alfa. Time je naš trigonometrijski identitet dokazan.